Uyabona abantu ngendlela abangamaxoki ngayo. Bazoyiziba njalo leyo ukuthi uFloyd Shivambu useMalawi njengamanje kade ebandleni likaBushiri. Bazoyiziba kuba ngathi abayibonanga. Ukube bekungamanye political leaders noma ukube bekungamanye ama-politician bekuyoba udaba lolu oluphezulu. Babodwa bebezobuza ukuthi ngoba uBushiri uyafuneka uyisigebengu unamacala la eMzansi akwaziyo nokuthi waphuma kanjani. Uhlanganaphi naye lelo politician lihlanganaphi naye, kodwa ngoba umuntu we-MK akekho bazozama. Yabona nje bafowethu abantu abamnyama basenkingeni ukuthi i-political party yakho uyidefenda ngisho ngathiwa khona into ebhedayo. Makukhona into ebhedayo uzuzama ukumasterisha ingqondweni yakho uzobuzama ukuthi ungayidefenda kanjani leyo nto ebhedayo. Kungabi ukuthi ufuna iqiniso, wena uzama ukumasterisha ukuthi uzoyidefenda kanjani lento ebhedayo. Makuthiwa yena dual membership awuzukubuza ukuthi yena yini isho ukuthini i-dual membership, awuzukubuza kwi-leadership yakho. Into ozoyenza sebekutshelile leyo dual bese wena uzama ukufunda ukuyidefenda ukuthi iqiniso noma iyinto ewumsangano. Wena okwakho wazi ukuthi yonke into eyenziwa i-leadership noma eshiwo i-leadership okwakho ukufunda ukuyidefenda. Ukube biyenziwa enye political leader lento yenziwa uFloyd khona obozobuza ukuthi yena ngoba udaba likaBushiri kade lahlwa icala elithi kumele extradictwe ebuyiswe eMzansi ezo-attend amacala akhe. uFloyd ke njengo-SG we-MK yini abazoyixoxa naye ngoba uFloyd is not a religious person, uyi-politician. Vele masebendawonye noBushiri kuzoba nesikhathi e-ofisini kaBushiri la khona bexoxa khona ngama-politics. Ngaya ama-politics aseMalawi, ngaya ama-politics ase-America, ngaya ama-politics ase-China, bexoxa ama-politics ase-South Africa ukuthi izinto zimi kanjani eSouth Africa. Kusazoba nesikhathi la kumele khona bahlale e-ofisini kaBushiri bediscusse ipolitiki yase-South Africa nezinto. Wazi ngani? Ngoba ukube nje enye ipolitician khona bebezothi yena iye leyo politician ukuyomnika amathiphu okuthi aphunyuke kanjani ogibeni lala eMzansi noma eyintweni akabhekene nazo eMzansi. Uyomnika amathiphu, uyom-understandisa ama-merits alento abhekene nawo ukuthi engaphunyuka kanjani. Omunye umuntu ebezosho njalo kube bekungenye ipolitician, but ngoba ipolitician ye-MK kuzozanywa ngayo yonke indlela ukusibekelwa justify kuzamwe ukuthi lento kube ngazuthi yinto nje wenze into e-right. Angisho ukuthi wrong mina uBushiri asona isilwane, kodwa there are certain things that are questionable ngoba belapha ngeke bahlale bengahlale e-office badiscuss ama-politics ala eMzansi, badiscusse futhi in detail ama-merits e-case kaBushiri. Ama-merits e-case kaBushiri vele for the fact ukuthi uye lapha uye endaweni kaBushiri, vele uye njengomuntu oyomsiza okumele vele mayihlala naye amtshele ukuthi lana la yenza kanje, lana la ungaphunyuka kanje. Vele kuyoba yileyo nto leyo. Manje vukani bantu abamnyama, vukani ngempela. Okay, omunye futhi uzozama ukudefenda futhi again athi yena uZuma akangene kulento uFloyd uyenze kanjani, uZuma angenele. Uyayikhohlisa
ucabanga ukuthi uSG engahamba lapha without i-go ahead ka-president ngoba vele before ahambe lapha is either utshelo yena primarily uZuma ukuthi go there and do what akulula ukuthi uFloyd cathi uFloyd obefika kwi-MK ngabe usevele waqhamuka ne-ID ukuthi aye kuBushiri no i-instruction le esuka kwi-leadership esuka futhi kubaba uZuma ukuthi akaye lapha ukuthi ke bawukhulumani asazi manje lento lena ngiyonitshela niyovuka kudala the most painful thing in my heart ukuthi kudlalwa ngabantu abamnyama abaphuwa benziwa bebephuwa even kakhulu bedelay belokhu isikhathi sabo sikwipoverty ngabe baza kunezindlela zokubakhipha kwipoverty ngoba laba bantu laba abakwipoverty abaningi abalandela iMK into abatshelwa yona i-leadership ye-MK bazotshela ukuthi i-system ubona nje i-system yabelungu oRobert ama-Stellenbosch ama-mafia bazotshelwa leyo nto ubatshela ngamabomu leyo manipulation yokuthi escape eqinisweni ngoba uyazi ukuthi mayengathi i-ANC i-question izothi kanjani manje ngoba nawe ubukuyo i-ANC uzovele kambela abelungu amanga mase siyabuza in more than 30 years sikwi-democracy from 1994 namanje kusengabelungu put it away indaba yomhlaba ngani abantu baphethe political ngisho eparliament ngisho ku-governance ibona baphethe political abantu ucabanga ukuthi ke manje mawukhala nge-constitution ukhala nge-system obani akumele babe charge for that ngoba abantu abamnyama aba-responsible for i-system aba-responsible for i-constitution ukuyishintsha ibone mawukhuluma ngo-Romans Dutch law basinika i-Romans Dutch law awobani kumele bayishintshe abanamandla political ngani lento ayishintshwa ngani ishintshwa political ayishintshwa ngemali ukuthi kumele kukhishwe imali ishintshwa political abantu abamnyama abaphethe political ningadlala abanye abantu ama-leaders ama-politician enenza iphukuphuku lento lema kuthiwa kushintshwa any bill eparliament akhokhwa mali lapho ngathi khona yena bashoda ngemali noma abekho rich ekhona abantu aba-rich okungayibona bashintsha amabhili ayishintshwa ngamali it's a political will manje mabenamandla political abayishintshi ngani that is the question okumele uyibuze yona naba-ke baba ama-president njengoZuma oThabo Mbeki oMande whosoever kwaba upresident akayishintshi ngani kumele uwona mbuzo kumele uyibuze wona lowo so manje nidlala abanye abantu baze benza abanye abantu bebe more confused beba divert away from iqiniso bebafake kwi-manipulation yokuthi bayitshele balokhu benesithombe somlungu ngisho behlukunyezwa ama-politician very brutal ama-politician awana nembeza awana lutho akwazi ukubahlupha abenze bebephuwa aqhubeke futhi angabi nandaba ayi-enriche bona bonke la bantu thola ukuthi nithi niyabalwela nithi lo muntu lo sofa lapho afe khona uright futhi mayeke wathola amandla again ufake iy'ngane zakhe ziba amabhiliyone ufake iy'ngane zakhe ziba amamiliyone ngeke aze enenzele lutho nidlala abanye abantu. That is the politics yala eMzansi abantu bejabulela angazi ukuthi abantu bala eMzansi baloyo ubani bathanda amanga bathanda imanipulation baze besho bethena i-chess player ngeke umconfirme hayi mayesesho kanje muli uzoba sala uconfuse wena thina siyamlandela ngoba it's a chess player ndlala umuntu edlala ngani esetha ama-scores akhe political alwa nathanda ukulwa nabo akabazondile politically asetha ama-scores akhe ukuze aqhubeke abe rich nidlala omunye umuntu. That is a problem esinayo la eMzansi more especially kumaZulu akithi. That is a problem esinayo njengamanje.